آمدی خوب هستی نغز هستی همین پاپ انگلیس پنگلیس نباشه بود. لازم نیست که زبان رو داند برادر. کلمه شهادت را بگوید کافی است. بچه آرام شد. کلمه شهادت را بخوان زود. کمی آرام شو جسور. چی مجبورش میکنی؟ برای راه حق را یافتنش این کارو کردم. حلالت باد جسور. تو جوانمرد بوده ای. به خدا حلالت باد. سلامت باش. آب می نوشی؟ هجری مایم شوکت. این پاپ چی گوشه که میکند؟ با فکرم او کلمه شهادت آورده ایستاده است. با دلش که آخر پسرم این خیلی میشود مگر کلمه شهادت را در بیرون با صدای بلند بگوید. اکا او شرم میکند. آخر معلوم است که حالا هم پاپ است. هجری من شوکتم شوکت میگم شوکتم نمیفهمی شوکتم و یا نفهمم آخر هجری ایجا بیا گوش کن مرا. اگر کنان فهمد که من شوکتم مرا میکشد یک کار کردم برای نجاته. окей канон ман бояд бо ин ҷаноби поп дар танҳоӣ суҳбат карданам лозим. چی شد داملا هجری؟ یا اینکه پاپ مسلمان شدن نمیخواد ها؟ не мешавад иншоллоҳ мешаваду бояд мо ҳардуямон дар танҳоӣ суҳбат кунем. داملا ما هم گفتیم شاهدی مسلمان شویش شویم. میخواهیم از ثوابش ما هم بهره برداریم. یعنی خودت میفهمی کو؟ дуруст мегӯй окей канон вале мегӯям мардак бо мардак гап мезанад домуло бо домуло бо барои ҳамин охир. خوب نباشد در بیرون منتظر میشیم. رفتیم. марҳамат. هجری جان برادرم آدمی بزرگ هستی. حیاتی مرا نجات دادی. خدا از تو راضی باشد. شوکت آی کلاس تو هم در اینجایی؟ خدا تو را لعنت نکنه. آخر کنعان را چرا به اینجا میاری؟ میخوایی که او مرا کشد؟ ای برادرم کنعان دیوانه خودش مرا به اینجا آورد. تو مسلمان میشی گفتم مرا اینجا آورد. اوه ای شوکت چی در دست که از تو میکشم؟ ای کلاس آخی من چیکار کنم ای؟ устод ман ҳозир баромада акай канонро мегӯям ки акай шавкат исломро қабул кард. онҳо мераванд. шумо ором бошед. шавкат нагӯй бо поп бугӯ. ҳа тамом мегӯям ки ҷаноби поп исломро қабул кард. мешавад. тамом. ای خدای توبه. ака мегӯй мусулмон шуд ё не? شده است شده است. اگر هجری فهماند میشود. акай канон ҷаноби поп исломро қабул карда мусалмон шуд. اوه اوه ماشاءالله алҳамдулиллаҳи ماشاءالله. раббил аламин. بله акнун роҳат ки шуде даст пай коратон шавед. داملا ما را اجازت ده جناب پاپ رو تبریک کنیم. آخر акай канон изо мекашад. охир на мусалмон шудааст ку. هیچ گپ نیست هیچ گپ نیست. رفتیم. охир номло пешдро ин хеле пешдро то гап назар. برادری همدینی من. الحمدلله برادر که ایمان آورده مسلمان شدی. برادر شکر ما خدا که یک کس دیگر هدایت یافت. مبارک شود مبارک شود. بخیر باشد جنابی پاپ. خدا مبارک گرداند. ماشاءالله ماشاءالله مبارک باشد. خداوند هدایتت را زیاده کند. یعنی اکنون که مسلمان هستی این را گرفتنت لازم. داملا هجری اگر اجازه دهی نام مسلمانی این بنده مؤمنمان را من گذارم. نامش را شرافیدین میمونیم. акай канон ба хёли ман шарофиддин ба синни соли ҳамин ӯ қамовиқ нест. бо қидин монемиш намешавад. خاموش باش. گپ نزن. شرافیدین نامی رحمتی بابای من است. اکا مسئله نامگذاری رو حل کرده باشیم اگر میگذاریم به یک مسئله مهمتری دیگر. چی بوده؟
جناب پاپ رو دستش رو حلال کردن در کار خدمتی کردن در کار راست حلال کردن در کار. خدمتوی میکنم؟ حلالت باد بار دیگر فکر خوب پیشنهاد کردی. دامولا شرافیدین برادرمان را هر چی زودتر ختنه کردنمان لازم. охир ин кори таъҷилӣ нест. мешавад магар коре ки кардем то охир мекунем. ҳар чӣ зудтар бояд хатнааш кунем. кани биё шарофиддин бародарам, биё мо дасти туро ҳалол мекунем. به خدا از راستی این آدم ها شوکت رو ختنه میکنن. بسیار خوب شد شوکت. کی به تو گفت که لباس پاپ رو پوشید؟ به عقل. ака бе базму бозӣ попа хатна мекунем ё ягон базму бозӣ мекунем? чӣ хел попа? чӣ хел поп? номи ӯ шарофиддин аст. ҳозири мусулмон нест, чӣ хел хатна накарда номи бобота дарӣ мегузорӣ? ман ҳайрон мешавам ҷаноби Канон. бес аввал дастша ҳалол кунем. бале дуруст гуфта истодаӣ. ҳар чӣ зудтар хатна карданам лозим. ҷои тарсаш нест Шарофиддин, дард намекунад. биё биё гапа дуроз накӯ. рафтем накунед акай канон. бин бечора бисёр тарсидааст. ай бас гуноҳ аст, ӯ нав мусалмон шудааст. каме раҳм кунед. намешавад. дар ин корҳои хайр аҷала карданам лозим. мо ӯро дасташро ҳалол кунем, аз урдаи дигар тарсояш мебароем. бачаҳо ӯро баред. рафтем ихта кашон накӯ. рафгад шихтаки мебарем хатам бекунем. фаҳмидӣ? фаҳмонед онҳоро. آفرین باتجان آفرین. кушо даро кушо. ин патан ё боша блок мемонад. телаш ки эй шарофиддин, о чаро ин қадар ғам медиҳӣ? о гуфтем ку дард намекунад. пеш дароед равед, ӯро дароред.